uye umupfumu mu masaha ye hano akaba hari umuhungu wanzanye Aimable bimeze bite uyu niwe mupfumu koko hambwira mbona no mupfumu zadasanzwe kuko ndabona mu nzu yiwe udukono ibase ibicuma ari kunyweramo nje biri kunshanga uyu nawe wambwiraga koko n'uyu ni mushiki wanje yambwiye yuko yamujaniye umuntu wamukorera ibintu bisanzwe ubona avuga nti nanje umukobwa nigishije hoya Aimable nje ndashaka kugira ngo mbanze nibarize muganga sibyo mba barambwiza ukuri mugabo uvura izihe ndwara atari ibintu byo kubeshya nk'abamamyi babapfumu bateye Jego twebwe ntabwo tuca tuzana ibintu byo kubesha abantu twebwe nabo turabanyarwanda kuko banyarwanda nibo baje bakora bitu bya mubaya sana jewe ndagukorera ibintu bikagaragarira mu maso yawe uyu mukobwa we naramukoreye arabizi ndetse nabandi nabo hanze nabo bose turabakorera ibintu biza none se mugabo wabuvura nk'indwara wenda zingana nka gute mu buzima bwawe cyane kuko ngumvura indwara yishi cyane abantu ndagukorana bafite ibibazo by'abajura by'abalozi n'ibintu byinshi ntabwo narondora mvura n'ibinshi Aimable yarambwiye ati hari umuganga ngira ngo tuzajyane rwose ati njya mbona ukunda kwereka abantu kugira ngo nabo bazamumenye kugira none se ko mbona wibereye mu kwinywera inzoga uramufasha rya inzoga y'abakuru tuni y'abakubwa kuko ndibo bambaye uburenganzira bwo gukora ibintu niyo bambaye inzoga niyo urewe uraitwa Aimable unaitwa nani jewe nitwa Aimable Focus Aimable ikibazo ufite ni ikibazo bohoki vuga n'umukobwa nigishije mu mafaranga y'urushoro ariko rundi muhungu wamutwaye Jego umukobwa wigishije amafaranga y'urushoro arangiza kwiga ararangiza mu mafaranga y'urushoro Jego uyu mukobwa ni mugore ni ibyo namutumye igihe amamagaraga yarabigwaye wabizaneza uyu ni mushiki wanje ibintu amubwiye ngo ndibuzane nabizanye wambwiye ngo nzane iki igi walizanye narizanye lizani hano tura avango ninzane n'amazi ngo nzende kuyanywa Jego uzana igi unjenda kunguja kulina na watu ndio kupira wetumia hapa sana upuka pani dimene umushine ngorodi Jego shira Jego Nina utie umuba Jaje tubraga mule salamu za kurosa maloni ya sabasobanye bakama bichufungu Tia yote Vuga ikibazo ufite urashaka ngukorere iki Vuga kubera ko yendira amafaranga yaramfindije kugira ngo wamundogeshereze umukobwa ushaka yitwa Vuga mazina giwe yitwa Florence kati mukorere iki tumufanye nini umusari asaraje yajerego mu mande yambaye kuki mukunda kugira bugome mwebwe vuga iki ndakindi urushaka nico chaka sira amafaranga nabwiye uyu mushiki wawe hano sira yote ndaboya baze wewe uracha kuzana ibintu byakubana hano ibintu byabakurutia hano jewe ndamugufatiriza n'ibindi narabigukoreye ncatetago nkora y'ibintu moja mbili tatu hapana ni rimwe bikaba biragiye imufaranga 50 bihumbi 50 biruzuye bakubwa bajeje aho kibula bagabo muri salongo sokola tubanuni atubatobanye murebe ikibazo cy'umwana uyu mukobwa mumuye isomo atazongera kukwangiriza abantu abalira ibitu dore yariye bufaranga bawo umwana none se mugandagira ngo nkwibarije ayo mafaranga kubuye naze mwibase kuba kuri bebe sobanuye nk'iki buri Jego nukugira babone inzoga yabo babone ko bayibonye kuko aya ndabwa yanje n'inzoga y'abakuru ndabo ari yanje iri hano none se undi muga Jego uburi yagagiye kugenda bagiye kuyajana bayaguriye akayoga ka none se ayo mafaranga niyo nje numva bakunda kwita ngo n'umufuragiro Jego niyo mafaranga ya mufuragiro none se mu buvuzi bwanya basobanuye nk'iki nyine kuba bakuru bayatwara ndabukwe buba batabonetse inzoka Jego
mu gushyingura njye numva bavuga ngo habamo n'inzoga Jiko banara karaba hii ni nzoka ya bakubwa ni nzoka ya bakubwa ariko muga njyewe ndashaka kwibariza mbere yuko mbaza Aimable Jiko Aimable kuki uhisemo kugira basarisha uriya mukobwa kuko nta n'umutima nawe ugira nimba umuntu aguye mu cyene ngombwa ngo uhemuke nese urumva namukorera iki imyaka namaze ndi gukora ndi kumukorera urumva iki ni kintu numvishe kumwicisha bitari ngombwa ahubwo muri kuntiza iminota irarangiye buretse iminota wewe irarangiye reka amagambo yawe sana ya mazi na kutumye shira muno bwana fanya mbio ndo ese mugaya amazi ugiye kuyakoresha iki none ikabwa subiri wewe nawa sana maboko jawe hano moja b ta ne ta sit okay na nusu achilia leta kibeleti achilia hapo aya mazi umuko wa mwasangiye inzoga musangira n'amazi ndabona marakoze n'ayandi mabi ariko jewe ndabonje zirira Aimable wegera inyuma gutya twereka abakunzi bacu ibyo muganga agiye kugukorera jewe ndabonje china n'abantu icyo gihe naragitakaje kuko nabonye patwariye ala abantu babagome tu batu babagome muga kayo mazi yatse ubu nukuvuga jewe nabonje mbese ndago batazaza bagira ngo ni ubu nashakaga kungira jewe ndangire akagakogwa nkajane jewe ubu batapo china n'abantu bacha bakora ibintu bidasobanutse jewe akagakogwa ubu kwera kwisaka natumuka tu ibindi muzabimbaze hanyuma ibyaje ndabirangije wabibonye ulaja kumva amateka jewe ndakonja mbesho yego muga Diego kandi uzongera kuzana ibintu by'ubugamba byo gupiga jewe nzakuvuna nzakwereka ili agombera mubi jewe ndakonja kina na watu kite hivyo jeje nakakombye kutumia bana kucheza na watu najua mbonye ibyo ukoze mbona amazina azanye kiwa mubonye wewe ntabwo mubonye kumbi yararikwiruka mu muriro kiwa ntabwo mubonye wewe na muwoye jama hati pa kwanza fanya ndio jama kikundi kupira jama tendi na umuntu tupinga ntabwo mubonye kumbi yararikwiruka mu mazi ntabwo mubonye na muwoye ibintu chaka ni biki ubukumbaza kuzuko bubazo bwa fake we tuzongere gukina na jiwe ugasigaye nzayakuzanira ryari je uzayaza ngenda numara kubona biba umuntu wawe icyo ashakaga yitarangiye uyituza ngo bufaranga jego nzayara umushiti wanjye yazanye jego ndabindi ndagusezereye kwanza tahapo yego tahana kire n'abandi ndabwo ari wowe ndetse gukorera gwenyine reka manzi ndikumva n'uyu ari guhamagara reka manzi mitara jego ndakumva jego jego te muri Amerika naho turakorera uyu ndakibazo umugore wawe ngo bimeze bigute jego none muga jego umuntu wo muri Amerika mumuvura gute kuyu ngwenda mbonye mumuvura ku maso abo muri Amerika mumuvura gute dekamba jego gihe umugore wiwawe wewe reka ngubwire ikintu kimwe ugiye gukora jego ndabona muri kubyuka jego nyoherereza ifoto yiwe ibindi ndaje mbikurebere vuba mu minota itarenze ibiri wongere wamagare wohereze ku WhatsApp sawa waluri kumbaza ngo iki abantu muri Amerika mubavura gute abantu bo muri Amerika turabavura twebwe tukolera ku siyose kuko twebwe n'ububona nicaye hano ndi muntu kuindi sanda bomba n'umuntu twe dukolera ku siyose jego rero bisaba iki kugira ngo ufashe nk'umuntu waburi nko muri Amerika gukina umuntu wo muri Amerika iyo mfite ifoto y'umuntu washaka gukoresha cyangwa amazina giwe ibyo biba bihagisha
pita mbikora nkamukemurira ikibazo ubundi akanyishura abonye y'ibyo mukoreye kuko abari kure umuntu uri kure agomba kubanza kureba akabona ko ibyo yari gukoresha ribyo cyane nta muntu utwambura twebwe ndabo watwambura turagukorera tu ibindi bikaca badala bivuga ngo mwebwe muramukorera n'amafaranga bakazayatanga mu nyuma yego kuko abari kure none ko abari kure twabonana gute yego kuko nabo yatwambura twamumanika nabo yatwambura ntabwo yabambura yego atuhereza amazina yiwe cyangwa ifoto n'ibindi bikaza ndashaka rero nkwibarize muganga ni iki cyatumye muza kuvurira mu Rwanda mugasiga iwanyu muri Kenya twebwe twaje nk'abantu baje mu Rwanda twicururiza ibintu bitandukanye bya biato n'ibindi ariko turavuga kuko ni umuryango wacu niko kazi ko kuvura uja ukora kuko tutuye mu Rwanda nta kibazo turavuga hose ni gukora kazi ko gufasha abantu yego nk'indwara waba uvura mbere twatangiye tuvuga hari ikibazo abagabo bajya bakunda kutubaza mu makomantere batubwira ati muzatubarize muganga nk'umugabo ngo ufite igitsina kigufi buragishobora kwiyongera hari umutima wamuha kikiyongera igitsina kigufi ubu icyo twamumarira ni ukugira agire bushake bwo kugikoresha none ibintu igihe adafite bushake bwo kugikoresha nubwo cyaba cyakabambe ndato cyaba kimumariye ahubwo twebwe tumuha muti kikagira imbaraga zo gukora akazi cyagenewe ntabwo tujya tongera bitsina yego ubwo bivuze nk'umuti se mwamuha nk'umuntu ngo yabarongora nk'iminota nk'ingahe ubundi nk'umuntu muzima arongora nk'iminota nk'ingahe umuntu muzima arongora kuva kwa minota 10 kusubiza hejuru tena kaja iongeza pana kugira ngo arongore huyu munsi arangize minsi 3 hapana turamwa hapana kugira ngo abe ikintu cyo kumva aribyo kirangamiye gusa pana gukora ibindi ariko akagira gushake tu ndagira ngo abakunzi bacu baze kuza kutwandikira muri commentaire batubwira ukuntu abonye muganga rero muganga ikindi kintu nshaka kukubaza nk'abantu bo mu bihugu byo hanze baba waravuye ni nk'abangahe ni nk'abahe ni benshi nabona barakuko mvita mu Australia ngagira mu Amerika nguko ubonye no yamamagaye tena ngagira ni benshi dobo hanze turabakorera cyane yego urabakorera cyane Emabo turi kugana ku musozo w'iki kiganiro nkura mukobwa aramutse akiza akamenya ko ari we wamurogesheje ko wabonye ko wazanye itangazamakuru hano uzabyitwaramo gute wa muhungu none se ko atari njye wamukiye ko wamukiye niba mpamukiye ubwo se nk'igitekerezo nicyo kurogesha nk'umuntu ugikuye nka hehe bariya kuba bari kubajije ngo hitamo icyo wamukorera nkumburisemo ngo bamurogeshe ngasare yiyambura ubusa ibyo ni yiyambura ubusa byo birakumarira bibaye rikube ko byabaye akiyambura ubusa bizatuma umuryango w'unsanga amafaranga nakoresheje bayagusubiza nicyo kintu uherereyemo gusa nta n'ikindi muga turi kugana ku musozo w'iki kiganiro gira nawe nk'ikintu watubwira icyo nababwira jewe nuko tutakunda amafaranga kuruta abantu icyambere dukunda abantu tukabakorera ibyabo kuko nabonye batu benshi bakunda amafaranga kuyarutisha abantu ariko hatari abantu ntabwo amafaranga ntacyo yamara twebwe dukunda abantu kuruta amafaranga ubwo icyangombwa nuko bakwemera tukemera kubakorera ibyabo kuko ibibazo ni byinshi ubwo amatelefone njanitaba nuko n'umuntu yafunze ni menshi bose bavuga bibazo ariko uwachaka kutugana yatugana uwachaka tumukorera ari kule twamukorera ndakibazo nta kibazo kiba kibiri shaka rero nibarize mushiki wa Mabwe ubundi wagiye kumenya gute uno muganga mama nazanye musaza wanjye kuri muganga mbere yaramvuriye amvurira neza niyo mpamvu narinzanye musaza wanjye none se ko nawe mbona uri umumama ukaba ufashe umwanzuro nk'uwa musaza wawe mukaba murogesheje umukobwa kuko murumva mwebwe babibakoze bitababera ikibazo amafaranga twamugwaniye twebwe turayeho musaza wacu impamvu twaje ni kugira tuzarebe ko twagaruza kuko ntabwo twe tuzi ko yakoresheje ibyo bintu we yagiye gucuruza ajya kwishyurira abandi amashuri muga ndagira ngo rero udusezerere kugira ngo tutahe tugere natwe iwacu amahoro
ariko kugira mu mbere yuko dusezerera ndagira ngo ugire icyo ubwira abantu bazifuza kukugana kugira bavure. Ngicyo nababwira nuko nabaha namba ya telefone ubundi bakaja bahamagara ushaka kutubonana tukabonana, ushaka kumpamagara cyaka ari kure ngabo akambwira. Mugandaza kuza gufata nimero zawe ndaza kuzishyira mu kiganiro hagati kugira ngo umuntu yifuza kugana azakugane. Tatibazo. Okay, amahoro y'Imana. Ubwo se mupfumu uravuga ngo amahoro y'Imana bane na? Twebwe ntabwo dukorera shitani kuko dukorera abantu ibibazo byabo, kuko icyambere nuko tubakemurira ibibazo. Twebwe wabonye hari ibintu by'ubupfumu nakoze. Ariko wafasha amazi mbona amazi aratse. Amazi kuyakwa kwaka nuko njewe nuko bari bambuye ngo nsaze ngongorere umuntu ikibazo. Ntabwo nuko amazi kwaka ni miti nashize ikigo. Okay, Imana none komeze namwe kubana namwe mwawa mupfumu. Kigo murakoze. Sawa, bye.